zdaj, na Borl. Okej. Amplios, druge. Hej! Ja, halo. Koliko gaješ? 2 deklice. Pa ni problem, 2 deklice zihrat. Prodamo to, to. Daj. Četrtek. Čakaj malo. Ja, bo šlo, vedo. Četrtek. Štima. Zmenjeno. Vedo. Adijo. Zdaj pa povejte, zakaj ste prišli. Ker ste bili tako pridni in ker ste se obrnili na pravi naslov, vam v zahvalo podarjam te podloge za miško, da bodo imeli v šoli za računalnik. V četrtek pa bi vas prosil, da se ne motovilite okrog gradu, ker bomo mi izvajali tam akcijo prijetja. Hvala. Smrte, kaj ste pravi?
Policija! Stoj, policija! Stoj, policija! Stoj! Roke gor, noge na razi! Stoj! Grava! Roke na hrbet! Roke na volan! Stopni ven! Stopni gor! Roke nazaj! Stoj! Stoj! Policija! Stoj! Stoj! Stane! Stane! Gremo! Ode! Gremo! Grava! Gremo!